le launga le soafa mamalu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Wa maua le matua o le launga ma le tusi sa faitawina mai le whenga tuai. Eskielu lo mata upo e tolu, ai wa ufa o ngā ina fwai upo e luas fulu ma le ono, ma le luas fulu ma le fitu. Whaafofonga o te faitawina. O te whaapipia e fo ilo lau whaiva ilo ngutu. Ina ia ngu ai oi. E le whaia fo i oe matangata o a ia te i lātou. A wā o le a inga fo vale i lātou. A o whai atu ia te oe. O na o whaangangana ina leo oe. E te whai atu fo ia te i lātou. O lo whaapea o na whai mai o le ali i le atua. O le whaalongo mai. I nā whaalongo mai o ia. A o le wale ai. Ia le ai pea ia. A wā o le a inga fo vale i lātou. O le manatu au tua o le launga, e pei o na wha solo mai e le tusi whaita waso, e wha apea. Wha anofo e sea mai le atua. Pe wha upuina foi. Wha anofo e sea e le atua. O le pepesi mai o le wha amai o le COVID-19 fulu iwa i le lalolangi. Ua tātou wha tā ua ai whautuanga ia wha anofo e sea tangata ua awhia e le wha amai. O le naunau ta inga o lea wha anofo e sea. Ia puipuia tangata lau tele o malolo ina. Mai le pepesi atu i ai o le wha amai. Ai peitai. O le tala sa tātou whaitawina mai le tusia eskielu. E pei ona wha mamawhaina fo i le tātou matua. O whatonunga le anganga o le atua i le profeta. E whaolinga mai ai. Ua whina ngalo le atua. E whaanofo e sea le profeta mai lana ngā luenga. I ona tangata. Ma ua tuu whaafea ngai ai e le atua a wala wa tātou masani ai. I le tau fia leo le pepesi o se whaamai. Ua whaanofo e sea e le atua le tangata o loo malolo ina. Ai tu sa o loto le tangata o ngase ngase. Ai se awa tā o fia ai e le atua lana profeta. Mai tangata o loo mana mia se upu e olai. E lua i tu e mawhai o na tātou manino ai le whatonunga le atua. Mua mua. O le anga sala na mafua ai le tawhianga. Malone lua. O itu ainga whaafita uli o whea ngai matangata o nofo polonga i le tawhianga i Papelonia. O le tawhianga, po le ave e sea whaamalo si mai o tangata yuta, mai o lato lau ele. Ma lo lato whaasino manga, ai meise le malu Yerusalema, na maafua o na ua le usita ia ele nuu o le atua, tu la fono le atua. O le ifo i tupua ma le whaia o isi i tu a inga tāpua inga to ilalu. Ua so solo e pei o se whaama i Yerusalema. O na whaatanga ina lea le atua o Papelonia. E whaatama ia ma olo pala ina Yerusalema ma whaaleanga ina ai le marumadu. O le whailongo o le alu ese o le mamalu o le atua ma iona tangata. O le fau vale i le atua. O se whaafita uli na whaamanino e le atua ia eskielu le matao pue valu ma le ivo le neitusi. O se maina a mata mai Yerusalema ai ua pepesi nei tangata o le tawhianga i tutonu o Papelonia. E ono le malamalama la iskielu i le atoanga ma le te leo le whaafita uli o le a lawhita ia. O le mea moni, ua pa uma walalo le ola wha nganga o tangata yuta. Ma ua sanga wha mahaa pea o latou loto i le atua. I so se mea lai ai. O le toi wha afoi mai o tangata yuta i le ola wha pa ia ina,
ina ia lātou au wai le mamalu o le atua. O le atoanga leo le ngā luenga le profeta o Eskielu. Lona lua, a tonu wa whaanofo e sea Eskielu, o na samana o mia le malosi ato atoa o lona whaatuatua. A wā o le awhea ngai le profeta matangata whaingataa i Papelonia. O le mata upo e luas fulma le iwa o le tusia Yeremia. I le tusia Yeremia na ave le tawheanga. Na tātou i loa ai. I to tonu o le nu o le atua i Papelonia, o loo mili tino whaatasi i tangata tali tonu, o profeta pepelo, ma whaatau la itu, ma isi to ai ngā tangata whaale tonu. A tonu la samana o mia le profeta o Eskielu, e so te isi maitua, ne ia a fia lo na whaatua tua, a o tau a mata langa ngā luenga i tangata o le tāwheanga. E lua profeta o whenga tuai na ngā lulue le tāwheanga i Papelonia. O Eskielu, Matanielu. O tangata tala vou i la ua nei, na ave whaatangata o taua whaatasi ma le isi to tele, mai uta. E lei whai ngō fie, peo na tātou i loa mai tustusinga profeta nei, le olo o tangata tari tonu i to tonu o Papelonia. E whai o le whai ngatā o le ola polonga, ai whaapopo e matu la fono e tāo fia aita po inga i le atua. Ua atili whaatupu la ia ai le fau vale o le toa tele o tangata iuta i le fina ngalo o le atua. O le whaanofo e sea la e le atua o le profeta o Eskielu. O le tau fia lea o lona pēsia i a mionga fau vale. O la asanga na whaia e le atua ina ia tapena ina ai le olo o le profeta. E whea ngai ma whaafita uli. E o mai whaafita uli ia Eskielu. Mo umao na tapena ina o ia i a ao o le atua. O ana ngai o inga, o lana tautala, na whaatonu tonu uma mai e le atua. Samoa ai, o se whamanatu lea mo i tātou le amatanga o le nei asu. A o whaanga solo a tātou fuafuanga. Ia tātou whaalongo ma le totoa i le musumusunga le anganga pa ia. E iai taimi e le manino ai le tātou whaalongo. Masala e se ai le tātou savali mai le fina ngalo le atua. E iai fo i taimi i le vaai wha le tangata. E le o manino ma pesea i e le o ngana mai le atua i taimi o whaafitau. Ai fo i mai. Fo i mai i lona mamalu ma le mautinoa o whaafitauli ma la asanga umana o le tāpena ina le nao tātou e le atua mo lona manuia. O lo saunia e le atua la fua mo lo uola ma lo uola. E tatau o na tātou ngālu lue ai mo le ola e whaavavaga. E le au mai e le atua whaafita au le tutusa ma lo malosi. Ai nā te whaafai le ina lo wola wha le anganga mai le titi sa ia e au sia le malosi ato atoa i lo whaatua tua. E te mawhaia ai so se whaafita uli e te lua whetaia. O le uinga o le ingo Eskielu. O le atua e nā te whaamalosi au le tangata. O se uinga ma se anawa tau na ngai ma le profeta ila na ngā ruenga. I to tonu o Papelonia. Sa whatonu ina e le anganga o le atua Eskielu. E tau mafa le tusita ai. O se wha ai longa o le ato atoa o le whe aua le atua i ana upu. Ai whai mai le atua. E iai lava le tangata e fau vale ma la tau le talia. Sa matuati ngā ina ma o ona wha ai longa na wha tonu ina e le atua. Eskielu e nā te whaia mo tangata o le tāwheanga. Ai sea,
Ina ia suia le loto fau vale, i le sala momoni, ma fo i mai i le atua. Ina ia mauti noa e le tangata anga sala, le alofo le atua, i le tangata na ia whai. Ai se ala e tūtū maua i le tangata i ala se oti ai lo nanganga. E afua mai na ua ngalo le ala na ui mai ai le manuia. Ua ngalo le tangata le sona ma whaafita auli na whaasa uina mai ai e le atua lo na ola. Samoa e lo ua tunu pele. O lo ufa lata pea i le atua. E atili manino ai lau whaalongo i lo na whinangaro. E te maua ai whaamawhana whananga ma le ala e tatau ona e uia i le aso ma le aso. Po whea o iai lau malanga whaale tangata whaatua ma le atua. Tātou fō i le ola tāpua i na amata mai ai. A mata ma whaahi ua so uma i le whaaolo ma au i le tainga le atua. O ina e o mai aila na upu. E ala ia na fionga. I lo loto ma lo loto. E tinei ai le ola fo vale. Ia tātou tausi wha pele ia na tū lafon. O na tātou langona ina lea male manino o musumunga alo na nganga. E wha atupu ina ai lo tātou malosi. Ia aua nei ave e sea e whaafita uli ma le nau le oa ma isi mea o le olanga, le mamalu o le atua, mai o tātou wolanga, mai o tātou ainga, ma mea uma tātou te iai. Ia tātou whaalongo ma ustai i le atua, o na tātou manuia le. O Yesu Keriso, o le upu na iai le amatanga, mai le fofuanga. Na liu tino tangata masau o ia le lalolangi, ma maliu whaalava au le sātauro. Ina ia whaamangalo ina tātou anga sala umu. O lona maliu malona toi tū manu malo ma le tunga mau. Ua mau ailo tātou awala i le ola e whaavavau. Pe a tātou taritonu ma whaatua tua pea ia te ia. Ia tū mamatu pea i le atua le vi inga, ma le whaamanu, nei se ia o le whaavavau. Whaavavau lau. Amen. Le a tātou pe pese i le atua i le pese se lau iwa sifuru ma le onu.